Nevidljivi neprijatelj sa kojim se suočila planeta virus COVID-19 uverio nas je u to da moramo da se ponašamo odgovorno i da razmišljamo o budućnosti. Zbog toga je DDOR osiguranje uvelo jedinstvene pakete na tržištu osiguranja. Epidemic Protect proizvodi obezbeđuju pokriće za sve zarazne bolesti za koje je proglašena epidemija ili pandemija. Naš proizvod je koncipiran da obezbeđuje isplatu ugovorenog fiksnog iznosa naknade za dan proveden u bolnici bez obzira na moguće troškove lečenja. A u slučaju boravka na intenzivnoj nezi, kao dodatna finansijska pomoć isplaćuje se dvostruka osigurana suma. Pored novčane sigurnosti koja nam je neophodna u periodu epidemije ili pandemije, paketi Epidemic Protect u prvih godinu dana obuhvataju i posebne vrste asistencije, pa tako, pored dnevnog džeparca koji može biti u iznosu od 10 do 50 evra na dan, usluge asistencije uključuju i konsultacije sa lekarima, psihološko savjetovanje, dostavu hrane ili lekova, usluge prevoza, pa čak i brigu o kućnim ljubimcima. Usluge asistencije u okviru Epidemic Protect paketa obezbeđuju lakšu organizaciju života u momentima hospitalizacije ili karantina. Našim klijentima su na raspolaganju usluge asistencije 24 sata, 7 dana u nedelji. Ova vrsta dopunskog osiguranja nije ograničena samo na pandemiju COVID-19 i podrazumeva pokriće u slučaju proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije ili pandemije. Epidemic Protect u pravom trenutku. DDOR osiguranje.